kandi itari nyinshi impamvu mvuga gutyo timurambirwe ahubwo twumvise Imana ishaka kuvugana natwe mu ijambo ryayo. Imana ishimwe. Ndashima kandi ndavuga iminota mike ku ijambo natekereje kubaganiriza kandi duhe n'umwanya abandi. Ndashima Imana kuko naje rombaye mwivuga ubutumwa. Imana ishimwe. Dufite abavandimwe benshi abatuzaye n'abandi twamenyanye mu buzima busanzwe n'abandi dukorana umurimo w'Imana, ariko nshimye Imana kuko nageze hano ari kubera ijambo ryayo. Imana ishimwe. Nongeye gushima Imana kuko nongeye kubona abashumba mwegereje. Uriya ni mwarimu wanjye Pasiteri Nkire, yatangiye kundera ataraba pasiteri, ariko ndishimye kubana nawe. Imana ishimwe. Ko ndumva asa nk'ukomeye kubera ko nari nasezeye mu gitondo siko, ariko ko ndabona abe niyo nogeza amasaha yose bazi ko ndi kumwe nawe, naje ubwanjye ndakumva nta kibazo. Imana ishimwe. Turagenda tubanguka ise bashaka kugorana mu gitondo bavuze ko nta gatuti gaza gatera ubwoba, abandi hari ukuntu baza bazumva, ariko ni ngombwa ko tukajaho kubera kuko abantu bafite umwuma mu mutima. Imana ishimwe. Uko nyine abakunda ijambo muragenda mufashwa tumwe na tumwe, mutazagenda numva turi mu mutima bagomba aho dufatisha abakristo bari kuja mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, tamu sana. Ulihubiri ni tamu, kulisikia ni tamu, neno la Mungu tamu, tamu sana. Haleluya! Haleluya! Tene igice cya mbere. Ijambo ry'Imana kurivuga ni byiza, no kuryumva nabyo ni byiza, kubera kuko byatumye tuba turiho. Niyo mpamvu turiho. Imana ishimwe. Ndanezerewe mu mutima kuko Yesu yatugize ukuntu. Reka dusome twihute hanyuma tuze kurangiza. Reka dufate igitabo cy'Itangiriro umwagashyize wenda hamwe twiteguye yadufasha. Itangiriro 15 umurongo wa 8 kugeza ku wa 12 twihute. Aravuze ngo, aramusubiza ati, Mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa ni iki? Aramusubiza ati, enda iriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imvi z'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo, Aburahamu akazigurutsa. Kukirengarenga Aburahamu asinzira ubuticu, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Amen. Amen. Imana imuhe umugisha. Aya niyo magambo twabashije gutekereza kubera umunezero nariko numva tuzikira mu mutima wanje, bambwiye ngo ze gusoza iteraniro mu ijambo ry'Imana. Ngomeza kuganira n'amagambo menshi, ariko numva umutima ugejeje kuganira ijambo. Rero ijambo ry'Imana natangiye mvuga ngo gatuti, ariko ndamara iki gitabo kigoye kandi giteye ubwoba. Iki ni igitabo abantu benshi cyayobeye barize amasirabisi n'amasirabisi. Iki ni igitabo cyananiye abantu bamaze imyaka mu rusengero. Iki ni igitabo umuntu aza gisoma kikamutera ubwoba ari wenyine mu cyumba. Iki ni igitabo gishobora kukwereka inzira. Iki ni igitabo cyotuma ukomera mu bintu bigoye kubera iki gitabo. Haleluya! Iki ni igitabo abenshi bakigendeyeho bagera kuri byinshi. Iki gitabo giteye ubwoba, ariko nyamara bakigize inshuti, hari icyo bakuye. Gitumye mbibabwira gutyo, si ukugira ngo mugiti, ni ukugira ngo mugikunde,
mwongere mu gitekerezo mufate umwanya nubwo igihugu turimo kigoye kugira ngo dufata ijambo ry'Imana turisoma ariko umwanya ubona mutoya ibasha kwisunga kino gitabo izokubera inshuti nziza. Mana ishimwe. Amen. Usanya amagambo y'umugabo nkunda Aburahamu yari umwana wari waravutse kwa Tera. Jewe sinabashe kwiga Bibiliya cyane ariko nababwiye ngo ndabafashisha ibiri kumwifubaka muri no minsi. Abakwatera ise yari umuntu wagiraga ngo Imana nyinshi. Ahora azibona, ise akabona abantu baje kuzimugurira umunsi ngo aratekereza ngo aravuga ngo isize Imana. Izi Imana tuza twanura imvura yaguye. Izi Imana ni Imana nyabake. Haleluya. Amen. Iyo natekereza kubera ko basize mu bwishingizi Imana. Birashoboka ko hariho abantu bageze baza kugura Imana, wagura Imana y'umwana kandi ufite 12. Birashoboka ko hariho Imana zitanga urubyaro, abandi bakumva ko hari Imana zotanga ubukire, abandi bakumva ko hari Imana z'uburyo butandukanye n'ibibazo mwari mufite. Ariko arenga ibyo zose iwe aravuga ngo wa Mana we ugira amaguru azugenda, wa Mana we ugira amatwi azabumva, tukabasha kukumvira ngo ivurira gwe twana uri Imana nyawe. Imana mwinezeza uwo mutima irawunezererwa itangira kumubwiraho gahunda kwihute cyane. Imana iravuga ngo uyu niwe nashakaga kugira ngo ukorane nawe, uyu niwe nari nifuze. None iyo ugeze ku gice cya 12 kiza kivuga ngo iramubwira ngo Aburahamu we ukiri kwatera, ukiri mu bidigoma, utarimuka ngubaha tiwabasha kunyumva, tiwabasha gukorana nawe. Imana iramubwira ngo sigisananya ko uje mu gihugu zakwereka. Imana ishimwe. Aragenda atangira kuganira n'Imana. Ijambo rya mbere yakoze bashira kumvira injosho, abasha kumvira iyo Mana. Aragenda tugeze muri kino gice twagezemo 15. Imana itangira kumama amasezerano kuko yayumviye. Abanyarwanda n'abantu bavuga ngo ubitsa gahunda ngo asigaye hano, ari sishaka kwihana hano cyangwa ko tugerageza uburyo bwose iminota tukayigenzaho neza. Mana ishimwe. Amen. Kuri 15 itangira kumama amasezerano iyamubwira ngo zogira gutya zoguha igihugu. Bagira twasomye ku murongo wa 8 iramubwira ngo nubwo nakubwiye gutyo naguhaye isezerano itonde tuvugane nawe. Si ugupfa kunkorera, si ugupfa gufata amasezerano gusa, hari icyo nshaka ubaka igicaniro kandi tucubaka kuko abanyabyinshi baza bacubaka, abarongoye baza bacubaka, bari abandi bashubatse ngenda mu kondisiyo. Amen. Imana isangira kumuha kondisiyo iramubwira ngo ndashaka kukunzanira intama zimeze gutya, inuma zimeze gutya, inyoni zimeze gutya kandi nabwo zikate gutya. Ko ndagira ngo twihute. Amen. Numara uzishyire ku gitani iyo niyo kondisiyo Imana yamuhaye. Ikindi cya kabiri nakwingize ngo inkongoro cyangwa se ibinyamujo biramenye Aburahamu tibikore ku gicaniro cyane ntogire keneye yuko igicaniro kirinda kugeza ubwo jewe nzakubwira. Aburahamu kuva mu gitondo akora ibyo Imana yamutegetse. Imana ishimwe. Amen. Atangira ngo afata ikintu ndatekereza wenda ko ari ikibihuru cyangwa ikizinzo mugani w'abasaza, atangira ngo kugenda barahungiza, aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha watoranije mu mibata yawe, reka ngerageze kuko wenda uzogera kwisezera. Arahungiza aragerageza uburyo bwose, arinda igicaniro arakirinda kuko Imana yari yamubwiye ngo ageza mu mugoroba mu kirengarenga nk'akino turimo turabona kubera umuruho. Barasinzira nubwo bagumwijima. Imana iramubwira ngo kubera ko kutabereye maso igicaniro cyawe urubyaro rwawe rw'iminyago. Abantu benshi bahize mu tuvesi, nanejejwe n'ijambo mu gitondo numva sinzi ukuntu bigenza. Abantu muza mubasha gusoma ijambo ry'Imana, tuza dusirimba dufite icyo dusirimbiye. Reka turangize. Imana ishimwe. Amen. Imana iramubwira ngo urubyaro rwawe runyazwe iminyago. Niyo mpamvu uzavuga abana b'Isiraheli bamaze imyaka 400 nuko kozagenda. Ariko icyo nakuyemo shaka kugira ngo basigire rongaye ko numva uduce twa Nairobi ni hano nari tarange ubw'ijambo ry'Imana. Ariko Imana ishimwe kuko arizi ko y'umugoroba nzabandika. Ndashaka kubabwira ngo bavuga igicaniro kandi ube maso, kandi igicaniro Imana yaguha
notabene iravuga ngo cyangwa ikitondeka no kuvuga ngo iki gicaniro cyawe nimba Imana yaraguhaye ubushumba ni igicaniro cyawe kandi na Jack nimba yaramuhaye icy'ubuvuga butumwa ni igicaniro cyawe nimba ari umuririmbi bamaso ube maso kugira ngo hatagira icyoza kigakora kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana tugaze amen. Bye.
tuji kandi turabyina bwana sifurije ngo hazaba ha programme y'abantu bakabona programme y'umwuka kandi programme y'umwuka itibutse iyo abantu ziyagara yose tutitaye kuzindi mpamvu zose bwana sifiwe nero twamagambo atatu hari buvugiremo hari kuri iyo kamera muzi nana hari kuri uganisha